улуу инсан, белгилүү баарыбыздын жакшы көргөн, кыргыздын ырысына жаралган, маңдайына жаралган, кадырлуу, белгилүү, өткүр, маңдайына шам жанган, кылычынан кан танган, сейрек жарала турган улуу инсан. Айрыкча биз мага окшогон бул жерде катышып отурган агаларым, инелерим, биз сыймыктанган атабыз, менин аяш атам Мамбет Мамакеевичтин бейит башында турабыз. Эстеликтин ачылыш урматына. Эми жакшынын шарапаты, жамандын кесепети. Жакшы адам кайда болсо жакшы болот экен. Adamdın sırttanı, ötkür, kurç, gerek bolsa oroy dep dayı aytıp жүргөндөр var. Bирок biz en yakın adamlarda avamda öte boğruker adam. Birinciden kolundan жүзгө tayap kalsa dağı sıyıkırdı skalp bile düşkön yok. Kança adamdı, kança bordoşlarımızdı ajaldan araçalap kaldı. Ömür tartuladı. Yaratkan, jaktırıp yaratkan adam eken de. Oşun üçün bir kılım yaşadı. Jargak şım menen gelgen öz aytkanday Gerege Taş'tan beri. Cumalap basıp gelgen. İlimdin arkasından, bilimdin arkasına düşüp özünün talantı, tabiinin kudreti menen ilimdin çok üstüne jetken, medisinanın patriarkı, kirurgiyanın atası Mambet Mamakevich. Mambet Mamakevich dese biz bari ten Kırgızlarda düşünöt, Isıköl öldükler düşünöt, Aksuluklar, Aksunu düşünöt. Gerege Taş ayrıkça sıyımıktangan ağabız ömür ötkönçe es tutumundan acıragan çok, kayratından acıragan çok. Biz tegerektep yanında durduk. Ulu jurtu kazganaktap gelip sый урмат менен uzattı. Эми жакшы адам демекчи карагылачы, эстелиги да өзүнө жарашкан. Ушунчалык кенен пространство мейкиндиктеги мезгилди кучактап турган инсан. Кудум өзү биздин маңдайыбызда тургандай. Азыр эле операцияга кирип, операциядан чыгып келаткандай элес калтырган. Ушул жалган дүйнө менен чын дүйнөнүн дарбазасы. Дарбазасынын бер жагында биз турабыз, дарбазанын ар жагында авам жатат. Эми бүгүн чогулган себебибиз эстеликтин бейит башы өткөрүп коелу дедик. Буюрса чоң ашы менен анан ошондо расмий түрдө эстеликтин ачылышы болот. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып эми атанын баласы канат иниме рахмат. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu, iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min şerri ma halaq ve min şerri hasidin iza vaqa ve min şerri nefasati fil ukad ve min şerri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril fasfasil khannasil allazi fasfisi surun nas min cennet ve nas. Bismillahirrahmanirrahim. İnna taynakal kafsar. Vassolili ribika vangar. İna şaniyaka hualaptar. Bismillahirrahmanirrahim. İzzaca nasrullahi valvatku. Varayta nasiyat holunu fidinillahi ve cem ve zamdik bigamde rabbika. Vastagfir hinahu kana tavaba.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu ahad, alim şagadat ve rahmanirrahim. Huvallahu ahad, al malikul kuddusu, salamul müminul muhayminul azzu, subhanallahi amma yüşrikun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Elhamdülillah. As-salatu was-salamu ala Resulullah. Araben rabbil celatkan Allah. Usul okuyan Kur'an'ı yaratkan Allah. Mamakin buldum. Mambet atan arba soğana baştan yaratkan Allah. Yatkan yeriniz öyle toprağınız, torpunuzun, arbağınız. Bala çakalı öyle çöğleri kolduğu üstünde işte. Arbağınız razı olsun. Arbağınız razı olsun. Arbağınız. Rabbena atina fid dunya hasenata ve fil ahireti hasenata kezabenar. Rabbena atina min ledunka rahmatan ve haylan amr rabbi sidra samri. Allahümme ena zikrike ve şükrike ve husni ibadet. Allah'ın selamın selam. Tabarak da zul. Celalı ve ikram. Amin. Allahu Ekber.